Sibir. Verovatno je svako čuo ovu reč. Ova reč je poznata u svim zemljama. Ali, da li vi znate nešto o ovoj zemlji? Osim da je veoma daleko i da je tamo veoma, veoma hladno. Počnimo od toga da je Sibir ogromna teritorija. Veći od Evrope, Kine, SAD-a, Australije ili Južne Amerike. I pronaći ćete 4 od 10 najvećih svetskih reka: Jenisej, Ob, Lena i Amur. Ovdje ćete se susresti s tajgom, najvećom šumom na planeti. Upoznaćete se sa Bajkalom, najdubljim jezerom na svetu. Upravo ovdje, u Sibiru je skoncentrisano preko 30% zaliha celokupne slatke vode na našoj planeti. Hajdemo na gornji tok Lene, jedna od velikih sibirskih reka. Naći ćemo se u Jakutiji. Ova prostranstva poražavaju putnika surovom netaknutom lepotom. Nije lako stići ovde. Ali upravo ovde se nalazi pravi divlji Sibir. Bićete na najhladnijoj tački severne hemisfere, Oymyakonu, u kome temperatura zimi ide i do minus 70 stepeni Celzijusa. Vidjet ćete Lenske stubove, rezervat koji se nalazi na listi svetske baštine UNESCO, strme stene koji se prostiru na 40 km. Pružaju se duž desne obale reke Lene. Ili možete naići nasred tajge u Jakutiji na pravu pustinju. Unikatne prirodne dine. Desetine kilometara peska na vrhovima planina. Odakle on ovde u Sibiru? Nema preciznog odgovora. Veći deo godine ovde je veoma hladno i snežno. Zimi živo u termometru može lako dostići minus 50 stepeni, a snežni pokrivač nekoliko metara. Uostalom i u julu možete naići na sneg. Surova klima ove teritorije je očuvala lepotu divlje prirode u svom iskonskom obliku i sačuvala je od industrializacije. Dospevši ovde, mi nailazimo na prava čuda. Leto u Sibiru. Kratka 3 meseca tokom kojih priroda oživljava. Hiljade vrsta najrazličitijeg bilja se trudi da nikne, cveta i ostavi seme. Ono što je zimi činilo beskrajan snežni pejzaž, leti se pokriva neverovatnom raznolikošću cveća sibirskih trava. Ali i kratko sibirsko leto predstavlja takođe surovi test. Zbog oštre kontinentalne klime u Sibiru, letnje temperature mogu lagano da dostignu plus 40 stepeni. Samo zamislite, opstati u okrutnoj klimi u uslovima stalnih temperaturnih kolebanja. Zimi minus 60 stepeni, a leti plus 40. Da li biste vi izdržali? One mogu. Sibirske trave su najveće bogatstvo Sibira, pa i čitave planete. U svetu je sve manje i manje mesta na kojima se može sresti toliki broj divljeg lekovitog bilja. Osim lenskih stubova, u Sibiru se pod zaštitom UNESCO nalazi još 6 spomenika iskonske prirode, koji imaju svetski značaj. Vulkani Kamčatke, ostrvo Vrangela, plato Putorana, legendarno jezero Bajkal, a takođe i stepe i jezera Upsunurske kotline i zlatne Altajske planine.
planinski Altaj. Svaki pomak je povod za mini putovanje. Ovde, kao i u čitavom Sibiru, možete sresti čudesnu raznolikost divljeg bilja, koje u sebi nosi snagu surove, netaknute prirode. 1000 godina su lokalni selitelji poznavali neprevaziđenu snagu sibirskih trava, a u 20. veku su zainteresovale i naučnike. Sibirske trave su koristili tokom priprema prvih kosmonauta za let u svemir. Danas u celom svetu poznaju čudesna svojstva sibirskog bilja. Siberian Wellness je jedan od svetskih lidera u proizvodnji prirodnih proizvoda za aktivan i harmoničan život. I evo, već preko 20 godina se svi naši proizvodi proizvode od sibirskog bilja u centru Sibira. To nam omogućava da bez gubitaka prenesemo celokupnu čistoću prirode i energiju sibirskih trava u naše proizvode. Novosibirsk, prestonica Sibira. Ovde se sibirske trave pretvaraju u inovativne proizvode namenjene aktivnom i kvalitetnom životu. Naša proizvodnja danas predstavlja najsavremenija postrojenja i međunarodne standarde. Sopstveno naučno-inovativno odeljenje, sopstvena laboratorija, unikatne patentirane recepture i ogroman logistički centar. Siberian Wellness je rođen u Sibiru, u jednom od poslednjih mesta na planeti na kome je iskonska i netaknuta priroda. I Siberian Wellness radi sve što je u njegovoj moći kako bi očuvao divlju prirodu Sibira, koja nam nesebično poklanja svoje darove. Iz tog razloga smo osnovali fond World Around You, koji podržava ekološke projekte za spašavanje retkih vrsta životinja, ptica i biljaka iz Sibira, a takođe ispituje i čuva vode svetskog bisera i jezera Bajkal. A naša proizvodnja i naši proizvodi su u skladu sa najstrožijim ekološkim standardima. Mi prečišćavamo vazduh i vodu koje koristimo u proizvodnji. Mi koristimo biorazgradive materijale za naša pakovanja. Mi ne koristimo veštačke dodatke u proizvodima koji su namenjeni aktivnom i kvalitetnom životu. Mi ne dodajemo sulfate, ftalate, parabene, mineralna ulja, sintetičke arome i boje u našim proizvodima namenjenim lepoti. Mi ne testiramo naše proizvode na životinjama. Ponosni smo svojim proizvodima. Zbog toga nam je bitno u kakvom okruženju i na koji način za njih saznaju naši klijenti. Danas proizvode Siberian Wellnessa možete kupiti u 65 zemalja sveta. Svako ko traži ekološka prirodna rešenja će obavezno naći ovde nešto za sebe. Asortiman Siberian Wellnessa danas obuhvata preko 250 proizvoda od prirode. Proizvodi za aktivan i harmoničan život, sportska i funkcionalna ishrana, prirodna kozmetika, sredstva za ličnu higijenu i paste za zube, selektivni parfemi, proizvodi koji vam pomažu da se odlično osjećate. Preko 20 godina ljudi u najrazličitijim zemljama sveta koriste prirodne proizvode Siberian Wellnessa. Zato što oni vide rezultate, zato što cene naš odnos, zato što osjećaju snagu sibirske prirode. I složit ćete se, to je inspirativna priča o tome kako se ogroman surovi Sibir i njegovo čudesno bilje pretvaraju u proizvode koji menjaju život. Zato što je Sibir prava priroda, prava nauka za ljude.